TTS college mun hay kene college report na mun nom ju acha comment kan aga mu ya kan se hin ang dining hall chapel hall ho ta na kitchen la chapel hall ho cha hin ku pang do de zo le classroom ho ban ai cha na ve te video orientation agi pantil ho classroom ma wang chu window ki sim mi la na classroom he tin chung wang ki khutan whiteboard to podium ki koin bet nom view ka ta sanin si BD first year ho classroom na BD one ho classroom to khat he imawan ki sim nai pon a hin podiums le whiteboard ki koi ta ho abanin BD le MD BD 2 ho classroom na lut ki lute BD 2 ho classroom jong tabang sa hin podium yang jelit dan jelang aku koi we mazo puhin hui ki mu sa da dan he chi whiteboard na hin chai BD 3 classroom mu thina wa BD 3 classroom khát đi số cái room music condition chứ na tu tu ading room music condition cho cái bangi ahin ano manop dite kang bu pi a yum naw sang na chứ na chi BD4 classroom BD4 classroom chi classroom ho chứ i chan pha tam di chi het nom dir achung ki khu tai na achung ki khu hin edi cho hin hostel di ho wang lang khoi na lai to a hi chira ho hostel di ho na ki sa zom room ho partition asim lai ta o hi en to a hi ka sei ma bunga chu kitchen lang ga chi di he lai community hall ti dam common na aman khara hi chapel hall ang man di with her own sound system abeu te chỉ không sai ven ten APU het tiêu department không sai ven chỉ cycle town church and APU het tiêu trong हे cycle town church STCC cycle town church STCC cycle town church na department cycle town church college sprinter office an tong pa na student ho lai na umna group nang ni aban pa na lai warden pa room de ola office library to office na library to office e che comment ho ana TTS ho chan pha tam pi an se jiwa college kai pan ta di ko nge sai to hi kitchen de ki tu be lo la hi ji chun kitchen hi chi ki mangin na lai he bulami ha khon jing ji hi in to ama hi bulami hona e vet sweep pi pa hi in ti chu hin na be diong tam kam pun to hostel chu ko chi de hostel ga chi lang ho da tang nga chi tang ole